Batau Youth Welfare Sport Club is Giant Hills District. Mentaka singi kala penlong ya ke Jinyalang ka Kerpang. Ha East Side and Hotel is Giant Hills District. De ha kani ke Jinyalang lapen kuburam ya orang ya lekai bapau. Ubay lekai na ka wei ka club ka na Mumbai City Football Club. Usamla Helen Nong Tudu. Usamla Helen Nong Tudu. Ude usamla ubana kasnang bendi hati is Giant Hills District. Ubala batru ya ka kerdan kum Youth Ambassador uban ningkong. House name Arhajar Arhuai uba mikmat nagari India. Badmenta ude uway nagirang ya lekai. Football uba ya lekai na ka Hero Indian Super League ISL ka club Mumbai City Football Club. Menta ka sngi lapan kuburam ya uni usamla dagi khor ki kriam ki jain tlem ki jain rindia. Ude uklur ya lekai ula ai ka jing kublay Pat penpau ka jing sngongo ba buram ya ki bahayeng hasem ya ki parlok baro ki buju ai mensim bat kersan lam ya u man la kapor haga ju kapor ula penpau ru ba ulala man poi sedu gani ka kerdan ka deiru lengba ka jing trei sitom jang u kentu ya ki wei ru ki para samla bagen long ki ba trei sitom ban kenjo syakathang haba kren ha ka jing yalang orang ba asnong batau uba askem sumer President jang ka Batau Youth Welfare Sport Club uba Martin Lingdo baru secretary jang ka Sport Club uba Almight Biam kila ai ka jing kublay kitbok kitwiang yauni usamla Helen Nong Tudu ubalawan ra ya ka nam ka buram ya ka district bad ya ka jelahi barak we kiwe ru kibla ai jing kren ha ka jingalang ki kenthop uba extremely suchan uba shani askem dekhar bat kiwe ya ka jingalang lapanya da uba ampli rupsi ubre usketri jangasnong batau haga juga por haga ni ka program usamla Helen Nong Tudu ula pelai gi jersey football kibadai gi jersey jangka Batau Youth Welfare Sport Club haga juga por ula kitbok kitruang ru ya ka sport club bakanang ya kiu shaprang bad ula ai ru ka jingkublai ka Kerpang ya ka Batau Sport Club ka balapan kup buram ya u haga ni ka sngi Kemudian apa tahu bagi YBC kadang kebentar ban Kerpang yang perlu dari hantam perlu lekai masuk tim yang YBC bahwa sama University One Final Mumbai sepoi saja ini yang hantam yang orang bahasa yang betul ulah kentak kami orang bah yang di YBC udan ban air siapa yang kuat ban kuburam kecil kuburam negeri yang perlu lekai Ekum ke klub di YBC kan kuburam mentai dan atli gejing kuburam kewe karena ayu ke jan kamtam ke jan ke ba ikum ke jat betau yusnya ba kitugar gedon ke jat tugar haga tan betau gedon ke jat betau kata ke jan ngilap kre apa ayu ngilap kre ketam bat kewe ke jan dia bat kunjuk kewe ga sokti trap be trap jika ngilap kre dengan klub ene pon nan kre met katu ane nan ba kepor alayak ngadap lagi sampean kamtam ya ka biwa music bat tujuh por ngikot kerpat yo ngikot kerpang yo samla Helen Nong Tudu ba haging de bane pro man pelai yang jarsi jong ga biwa music kadang meeting jarsi ka batmai ngin pelai mentai kum klub ni pau ni semua ba unio samla lem da gentai da bersih terus menunggu lawan klub bani dalam ba klub biwa music karena por ni pendak da ni kum klub ni dap dari sarang ba kaya ke bani kuat man keren tanggawe yang bah yang kita pokok yang mau kantam mau sabla bang lenti ya yang undang sengai tanggawe yang bu kecil dua kantam yang biwai di CU yang udang lak pan ya cek mah hai kami lek kamu udang lak pan wadrak nam man brom ompang ya di insen mereka kantam ya gari mak kecil beliau kantam ya kecela ke jongi barok kowe kermen bah boleh menurut kalau samlah Helen hagino ini bentar hagino ini dia Nasional dapat dikomen di mesin watak warayo itu semua Helen duduk ini singasni wayo iklamu tahu betul dapat jadi semua komen wa duduk pumari kudu geno kali semua buat Allah kantor ni mak di tengah imnya ha ki ju ha bukan panggerpang itu boleh yang maha yang malan hajing gitu waktu game wa puyo pompa ini itu game wa fast game wa ikuti ngalapai bola ini ke ikipau dulu tas ngawe itu lah imlek tiket kan harus pak kami tiket ye di pernah aku mana nah yo di lapu ya amlang sama ibam krek itu lah
Sanggun obam, sanggun sekat untuk kata ada track dengan VIP system. Tengah yo lutia. Haga tu kedor ki pro le kena yang yo lutia dampun ngumi kamu ambi unu klor yang ga istiadia yang Hejut por le umar klor yang Meghalaya. Hejut por le mar klor yang hari haba ida tip ini udah damanu kapten yang gatu endar 20 damanu champion yang ga World Cup hari udah. Asian Cup damanu champion. Hejut po jinggalan o. Tengah sok ke mana kita kira ya o kantam wa uyo ko mena phat mena pha ichai kinang kantam uyo leke nagi por rumah le kena wa tip singi le tip lai wa pungu ye ginong elam di bahal yang maglok ngawang bah ini ida he kejap o rang kher tau ikmat por ya orang ikmat manu ya cha hanu timu wa kenang wa o yo ti neni sematang boni dan sekemat untuk emo ile bol. Nak kong chap play track dat nombor tahu. Yêu ni sengi ngapi yêu wan lang lagi ni program. Betul program aku kira tamu meaning bahasa sih. Tapi sejen play pi woro ni nong ikam dok you hatch dong secretary dok ki nong ikam yêu kau patut pi nah. Play ro ya ka club tam ya betul sport club mah yo tio yo man ka club ko po shikman ni to kamong ni sini ngalah bet kamong pul mas ngabawan sini yo amblang mio kuntai kami jadi program pang sport ngam ju kuntai hanu ya yo tio man ni kedap ni skul nga yo mesin ba kalau ka mie bro yo ngau meling mah new mesti mengkuim tok dua ngah hanu ini week ikna lah tok ini kejingnya luti ini jual tapi ini yulti ya klub betul komanda orang pihak kanya usna betul miu menurut tok betul kat situ jengai oleh luti yang ka klub okey mah toh yulti yo kit bukit yang buat klub cakap madi ngah petujuh kamu halat nak tuduh som sya senang mendihti ngai lek ka ni to ha ISL ka klub Mumbai City ini podap ila ha AFC Champions League dengan nadu ila kia nadu under 15 16 17 20 ha national team India mah ta akate ama ko Mumbai City ha ISL house nam arajar pui nama no will atau wujud ambassador yang ka Eagle program po gari yang imo Try ngah to win atau ambassador menengkong do apa wari yang wujud ambassador National na? International first ambassador youth ambassador for India. If you represent India. Saya if Matu por lockdown tadi melara ban travel. Okay. After lockdown? After lockdown, tang youth ambassador mentala across teenager tala. Okay. Tasiten kuau pigi parlo perjor kaptam igi kena na po izentia kamari yupi sport mukut aduh ini kaptam wode emu artificial turf po di chrom di olat pigi to pujo kata sabutalan yang pi hamdo jingkermen ka tau lai bila kata debon gini telecast kamu om pi kamu Shillong Premier League debon di sedang view TV hamdo jingkermen kadua la bila mentok dua ke football na dua ke no sport la bila mesin bila tiu poi pi jaga thong hamdo jingkermen kam ngal miu mundur tok ngau khna nam deti miu mundur tok wis ki man kapter yang dari India kau baru am nanti 1.4 billion tengah cenong ngarang kasan sepamu dai ta hadu kata miu perkat tang lui jing la stom and kong ta wo yal tiu blai nga e bor isem ki lok parja ta duni dan ni hamdo jingkermen pi per lok parja